Ассаламу алейкум туғандар. Өткенде химчистка кылган жерге келип калдым. Бүгүн химчисткага эмес. Нол өтө начар жабышылган да. Ошону сыйрытайын деп келип калдым. Юго-запад тарапка жакын жерде мондай магнит койдурам, Кудай буйруса. Макс, не кызматтар бар? Так, бізде тонировка, обклейка, химчистка, полировка, сухой туман. Дальше сервистерimiz бар. Ол жақта өтіп кетеміз. Жақта пленкалар бар. Тонировка қаншадан башталат? 2,5 мыңнан башталат. Өзүскөлөргө. Бұл жақта полный обклейка немелерimiz бар. Мынандай светтерди кылам десе, любой светте алып келип кылып бересиңер. Мынандай прозрачный пленка бар. Машинасы ак болсо ак болот, просто защитный пленка бар. Канчадан башка нерселерден сактайт. Полный машина желтый, белый бар. Бар. Госполоса. Фарлардан бери тонировка кылса болот. Анан полировка, химчистка. Барды бар. Химчистка канчадан башталат? 4 мыңдан башталат. Химчистка 4 мыңдан башталат. Буякта кондиционер заправка бар, а? Майлардын 5-6 түрү бар. Радиатор жуйсуңар. Радиатор жуйбуз. Мотор жуй бересиңер. Любой кызматты кылабыз. Замена масла бар. Сөкүлчүнө 3 мыңдан. Дальше коробка масла. Коробканын майлары. Бул жагычы. Бул жакта мотор кылабыз. Мотор ходой. Ходой барын кылабыз. Кроме коробка. Пойдёмный суу кылабыз, өзүбүздөр келип задержка болбой неме болуш үчүнчү. Бул бир уста иштеп, наша замена, коробка молотка быстро кетиш үчүнчү, чтобы задержка болбош үчүн. Болду, бул жагына только келет майда алмаштырат кетет. Майда алмаштырат, кондиционер заправка кылат и радиатор жуйт. Тугандар, адреси экранда турат, телефон номери турат. Макс Детейник. Кудай буйруса азыр мына жолтойду сыйрыйбыз. Анан магнит жабыштырабыз. Тонировка керек болсо, оклейка керек болсо, химчистка, полировка бардыгы бар. Сухой туман бар? Бар. Сухой туман бар экен, если машинаңар тамеки жыттан атса, бир жагымсыз жыттан аткан болсо, келип сухой туман кылсаңар болот. Сухой туман канча, Макс? 500дөн башталат. 500дөн башталат. Любой жыт бар. Любой жыт бар экен тугандар. Келип кызматты кылдыра бересиздер. Академика Анохина, Анохина 6 корпус 2 тугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана Болот ТВ каналынын катталуучулары. Тугандар, амансыздарбы? Бүгүн 5 август болуп калды. Аңгычы болбой заказ берип койду. 1.83 менен. Алам да. Коэффициент кайнап атат. Бүгүн күнгө суббота тугандар. Саат 12ден 40 мүнөт өттү. Десем көрмөй калды. 12ден 40 өттү. Кудай буйруса ишти баштадык. Бүгүн өтө жакшы настроение менен чыктым. Ишти кырам депчи. Нормально заказдар берсин эми. Кетип биз менен чогуңуздар бүгүн иштеп келебиз, Кудай буйруса. 12ден 40 өттү. Күштүн 7-шинче уйку келиши иштейбиз. Уйкудан туруп эле чыгып атам азыр. Кетик. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгинчеги ата-энени кыйнамай. Терезеге жеткенде элдин өзүн сыйламай, жаманада түтөбүзү көрө катты жыйнамай, кара жанды кыйнамай. Пожалуйста. Так. Давай. 13, ничего не будет. Сколько там? 13, ничего не будет. Всего доброго. До свидания. Биринчи заказ таштадым тугандар. 28 минутада. Завершить этип койдум 1013. 1500 берет. 1000 рубль алдым. Экинчи заказды алып койдум. Так, наркы повороттон бурулат экенбиз. Жаман эмес башталышы. 1000 рубль. 500 сом берет. 13 рубль үчүн 500 майдалайм мен, а? Шүр. Жакшы. Анан тугандар, жакшы таксопарк издегендер үчүн таксопарк KG08 тугандар, дайым айтам. Парктын комиссиясы 2%.
Құдай бұйырса, жақынғы күндері жақсы бір жаңалық болады. Құдай бұйырса. Кейінгі видеолардан айтамын. Паркқа қосылып бізмен чоғыш десеңіздер болады. Ақшадан проблема жоқ, Яндекстің өзінен шешіп аласыздар. 2% парктың комиссиясы. Парктың сертификаты бар. Ешқандай жаңа секретный комиссиялары жоқ туғандар, ал жағына мен өзім жауап берем. Бізмен чоғыш десеңіздер болады. Кейінгі заказға кеттік анда 5 минутта жетеміз дейді. 1.24 менен беріп қойды ғой. Долгопрудныйға келіп қалдым туғандар. 38 минутта. Мен 40-қа. Ақыр күндер Яндекс алдап отады. Мен байқап атам да шыны чо. Нормальный коэффициентмен заказ береді. Сүйініп барасын. Барсаң азыр ақша шығып қойды. Кешіріп қоғалы. Ушынды отады. Так, саат 2-ден 23 өтіп қалды. Долгопрудныйда коэффициент күйіп отады, но Яндекс алдап отады. Мен байқап атам, кече дағы ошондой болгон. Нормальный коэффициентмен берет заказда. Но акчасы аз. Кетип койдук. Ё-моё, 3095 97 километрге 1.33 менен. Межгород 2 саат 10 минутка 3000. Не стоит го деме? Межгород арзан есептейт да, мына кара алач Кубинка жака. 2 саат 10 минутка арзан да бирокчу. Бирок нормальный болчу, эмнеге албай койдум э? Центрге барып анан бул жака. Ошо 2 саат. Так, 24 минутта. 958. Химке келип калдым. Так, анан мурунку видеодо комментарийлерге жооп берип коеюнчу. Кечеге bir машина чыгарганмын. Керио. Сена мага мисалы айтса, мен машинанын сенасын мен койбойм да. Канча десем, мынча дейт. Аны буга кымбат болуп калат, өтпөйт десең, мен машинага тыгып койгонмун, мындай андай. Эми сүйлөшүшкөм эле да, бир төрт мен койчу. Анын айтканын кылып эле чыгарып койсун да. Анын орто жолдо мен жаман көрдүм калган. Эми машинанын ээси айтты, чыгарып койсун. Бирок рынокто караш керек да. Өтө эле кымбат да. Бардыгы жазды, бирок бирөө арзан деп жазган адам жок. Баары эле кымбат. Кымбат деш керек. Мен турган жерде коэффициент жок э. Москва кайнап атат. Мен не кылып жүрөм буякта? Кеттим мен Москвага. Пажалам басып. Супермаркеттен чайды ичип чыктык. Саат 4-тен 5 өтүп калды. 4-5 болуп калды дейм го. Обедти кылдык. Так, линия коюп коеюн эми. Эми иш таштайлы. Курсак тойду, бензинди куйдум. Эми иштейли. Нормальный заказ берсин эми, а? Кеттик тугандар. Кече видеода айтып атканмын, фар өтө слабый болуп атат, кандай лампочка коеюн деп. Мындай лампочка кой деп көбү жазышты. Анан мен кече айткан эле, Айбек Брашкага келдим. Айбек, не кылабыз азыр? Assalomu alaykum. Endi Xudo xohlasa menga chiroyli lampochka yo'llarini yaxshi yoritish uchun yaxshi lampochkalardan qo'yib beramiz, bular. Kerak bo'lsa kelaversiz mana shu yerda. Mana lampochkadan qo'yamiz, ha? Mana akajonim. Bu blok bitanasi 450 tali. Hozir buni tekshirib ko'ramiz aka. Mana aka. Jinni болобу? 3 oy garantiyasi bor. Болду, 3 ай гарантиясы менен. Ушундай нормальный лампочка керек болсо, өзү алып коюп берет тугандар. Азыр спойлер дагы койдурам, Кудай буйрса, спойлер коет. Эшиктерде регулировка кылып берет. Калсаңыздар, мондай чехолду ушуалдан тиктирдим. Идеальный кылып тигип берди. Ошол окшогон нерселерди кылып берет. Плюс шумализация дагы дейт тугандар. Адреси Кашуховский метродо, парковкада эле болот экен, местасы жок. Номерлерге зона класстар келе бересиздер тугандар. Азыр койгондон да бир сыйра көрсөтүп коеюн. Артка спойлерди койдук тугандар. Жакшынан чыгып калды. Ошол спойлер өздүндө бар тугандар. Лампа десеңер, лампа бар. Калаганыңардай акчасына жараша, өзүңөр мынча сом очейин десеңер, өзү предлагать этет. Спойлерди өзү алып, өзү коюп берет тугандар. Кызмат болсо кылдыра бересиздер, ушул номерлерге чалып. Кашуховский метро рынокто, ошо парковкада эле болот. Зона кылып келе бересиздер. Aylar öttü, yıllar öttü aradan. Örü gözar bomun seni kayradan.
Пробка жоқ эле деп атат. Бир эле пробка деп турат. 38 минутта көрсөткөн заказды алганымда. Но муну 54 минутада таштадым. Москва Сити жак пробка болуп кетти да. Третий кольцойдо көп туруп калдым. 54 минутада 1233 рубль. Saat 6'dan 10 ötüp kaldı onlar. Uygo çağırdı. Bir jaka taşlap koy deydi. Uygo pajalan basayın desem 43 minut көрсөттү. Çok degende bir 5-600 bolsa da zakaz ala keteyinçi. Kayesen canı atat. Ustoy gitmeyin. Anan tuğanlar. Трудовойда көрө керек болсо жазсаңыздар болот, жасап беребиз. Регистрация узартканы. Регистрация эмес, трудовой договор. И на синос госуслуга кисат жасап беребиз. Благодарю. Так, Афанасова, да? Да. Извините, по сумме вам сколько показал? По сумме сейчас 7, по-моему, с чем-то. Просто хотел спросить, можете отменить? Если хотите, если нет, тогда нет. 7270. Ну, давайте я могу отменить. Сейчас я адрес напишу. Угу. Афанасова 13, да? Латашинский район, Афанасова 13. Потому что по Подмосковью несколько Афанасовых. Туғандар боп кеттім. Жана үйгө пажалан басканда камераны өчүргөндөн кийин чалсам 1 саатта барам десем метро менен кете беребиз. Дегенде хорошо дедим, дагы линияга койдум. Койсом эле немеге заказ берип калды. Волоколамскиден өдө келдим да. 2 саат ровно 2 саатта келдим почти. 7270 келдим туғандар. Заказды отмена кылдырып койдум. Ал башына коюп коем жончу. Отмена кыласым десем, хорошо деди. 7270 рубль которду. Жаман эмес, жакшы келдим. 7270. Таги мына жерден бир 5-6 километр нары-арага барып туруп Яндекстен жандырышым керек да. Болбосо билип калышым мүмкүн. Себеби ушул жерде болчу да заказчы. Ошого бир 5-6 километр нары-аракта ошо айылга окшош жер бар экен, ошо окшош мына окшогон жерлер. Ошол жерге барып жандырышым керек. Бул убакка чейин канча заказ кылдым? 7000 бир нерсе иштегендем. Мына менен почти ошондо 14000, почти 15000 иштеп койдум. Обратно заказ болуп калса өтө сонун болот. Так, канча көрсөттү обратно? Үйгө чейин 2 саат 29 километр. 180 километрге келдим туғандар. 179 бошундай эле, 180 километр. Интернет анча иштебей атат. Центрге. Мына Волоколамск. А мен мына Афанасова кандай эле ошондой жерге келдим. Афанасова экен. Красногорскийге заказ алып алдым туғандар. Подача 18 минута 18 километр 21 минута. Межгород менен алдым. Эме да. Эконом комфорт жанбайт экен. Только эконом экен. Анан карайт. Эконом мисалы 2,5 көрсөтүп атса, азыр 1946 алдым. Красногорскийгечи. Эме пустой кеткенден көрө 2000 сом нормально эле. 99 километр, 100 километр экен, 1 саат 17 минута. Почти 2000 да, 1946. Азыр жөн барам бирокчу. Андан көрө 2000ге кайта берейин, 100 километр болсо дагы. Деп туруп алып алдым. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Bir mum qarаш. Көп qo'yacak mı adres? Едем в Красногорск, да? Красногорск.
Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Ne açamadım. Даже на заднем. По мне? А денег сколько? Сейчас скажу. 1946. Сколько? Все. 1946. Alo. Görmüyor mu? Ne bileyim ha, telefonuna bir zade etip sonunda bana. Uzak buldum açık buldum işte oldu mu? İyi lan. Sanaga salıp benim düşünür geridi. Sadagam gönlüm olup gülmüm bittiğin. Kaydasın açıdaki yasılım hazır. Kadırın geçiremi geçirip bildi. İstesin mezillemin not olup güyüm. Canım geçirir gizbillemin günü. Melik gün aradan acılar uçuda. Ben senin mahamatın bari bir suyum. Erikem ay düşelim seni. Yerkele ben mi ayrılıp gelince geçirip beni. Uçuyla geldim tuğanlar Moskvaga. Oh, öte sonum oldu. 59 minutda. Başta 1 saat kılıp koyayım. 1946. Damoy baskalım da Damoy Şeremet'tele. Damoy'da uçuruyoruz. Kança oldu şunda? 9449 deydi. Проводник город обратно deydi. Şöyle koyunç. Ne alay? Так. 396 беріп тұр қарағыла. Плюс 396 межгородқа қанша комиссия ал бұдан? 17% алып тұр, 2% парктыққа. Маға таза қалғаны 1576 1 саатта. Так, жаман емес. Ал жақта межгород алып келгеніме неме қылды ұқсайды? Проводник в город деп қойды ғой. Коэффициент жаны отады. Экономды өчірейін мен. Тағы өте соным болды шанда. 9400 болсан арқы 7000 біле. Почти 17000. Men болып кеттім бүгін. Красногорстан центр келіп қалдым. Красногорскіде бір заказ таштадым, короткий. Анан келіне центрге өріп қалды. Шлагбауман чоғайыншы. Так. Титілдевач. Так. 34 минутта. 30 минуттеле келдім, 4 минут қармал қалбадым, жүгін жүріп чекті. Қанша дейді? 1114 дейді. Жаман емес. Қанша болды сонда? Қошылшы жегер. 10400 дейді. 14 заказ. Bir дамойым іштетіп қалайыншы. Жетішіп қалдым оқшайды, Центр қайнап отады. Чай ішкенін шақыр отады. Чапай челдет құрсаға машты бір оқшы. Құрсаға açып кетті. Жаңа қаншада іштім? 4-те іштім. Өш ойдам. Saat 12 oldu. Құрсаға açты. Дамойды бастым. Химкеге барабыз, чайды ішеміз. Ақырқы заказды алайын. Bir zakaz berip қалсын еміз. Ленинградский жаққа. Ақырқы заказды алып келдім туғандар. Ақырқысы. Мечиноға келіп қалдым. 36 минутада 1238. Мағанша берді? 1300 берді. 60 рубль чай екен. Так, Дамойды өчірейін. Қанша болды шында? Так, 12-ден кейін 939 екен. 12-ге чейін 10400. Так, мына жерге жазып аттым еле мен. Бұға қошауыз 939. 18640. 18700 екен.
Бүгін еш жақшы болды. Saat 12'den 59 өтті. Ровно шыққаныма 12 saat болды. 12'den 45 өткенде шыққанмын. 12 saatte 18.700. Жаман емес, Құдайға шүкір. Бүгін өте соным болды. Мұнда іште еле келем, 12 saat'taч. 12 saat'қа бұл өтеле көп. Бұл ем кейде, постоянно болбайды. Bir oldu, ем қачан мындай болады білбеймін да. 12 saat жақсы дедім. Так, 18.700'den кемітіп қоймын дай. Ой. Кеміті өзі 2000 бензин кетті. 16.700. 500 рубль чай. 16.200. Ем машинандық мен айына өрем, күніне өрмеймін. Пробегті көрсетейінші. Айтмақшы, красный күйіп қалды. Заказ алғанда красный күйді 40 километр айдап келе өрдім. Өчіп қалбайым екен деп, өчкен жоқ, Так. Машина жүріп тұрғанда 11 saat 22 minut olып тұр. 510 километр жүріп қойып, не туғандар. Елестетік келе. 510 километр, 11 saat 22 minut'da. Бүгін кеш ушындай туғандар. Суббота күнкігі. 5 август. Видео жақса лайк туғандар. Жақпаса дағы лайк. Ой пікір қалтырып. Комментарий жазып қойыңыздар. Каналға аттабек болсаңыздар. Қатталып подписация кнопкасын басып. Бізге поддержка алып қойыңыздар. Кейінгі видеолардан жолыққанша аман болыңыздар. Ассаламу алейкум.